Kajing bat bor kadai kakam sniu bakrau, ane kajing pang, kabakta ya kabor berkat, jogi kato kaningot kibrio. Bre parlo kejamnya kebesuk kebekman niti kebikasi. Mga RJ Luciana bat sidang esnap batnya hakani kapor haka radio station kabakhalai. Mentah ngine keren sepang kapang women's empowerment bakumno kikentairu kidan kabor bangkil kabubun kiliang. Gatibi kata kamtam hakane kajuk ngane kapor kabamenta. Tambah kamna dithan e kata kajingkha hakajingduk kalong kajingtem Henry kasyong hakajinglong jingim brief shimet